Достор, ассаламу алейкум. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Базар Аламы каналынын катталуучулары. Чүй облусу Сокулук району Сокулук мал базарындабыз, достор. Бүгүн апта күнүнө жекшемби 22 февраль 2025 жыл, достор. Биринчи чыгарылыш. Сиздерге койлор тартып көргөзөбүз, достор. Сиздер только лайкты басып колдоп туруңуздар. Каналга катталганды унутпаңыздар, достор. Бул жака келдик, базардын так ортосунда. Кой кырккан жер бар мына. Ушул жерде кыркат. Азыр номерлерин сурап кетебиз, достор. Чалып чакырсаңыздар да болот. Ассаламу алейкум байга, кандайсыз? Жакшысызбы? Так, кой кыркасыздар, Канчадан кыркасыздар? Козу канча, кочкорлор чоң? Кой козу 200ден. Кочкор 300. Үйүнө бардыда көп 100, 200, 300 баштар бар да. Бар. Аларды ала бересиздер. Бара бересиздер, Жакшы. Номерин айтып кетиңиз анда. 551 51 16. 0551 51 16. Достор, чаласыздар. Кой 40 канча минималдуу канча болуш керек? 5 башпы, 10 башпы? Баратын чакырса. Эми жакыныраак болсо 15 20 башка чейин, алысыраак болсо, көбүрөөк болсо кайра жакшы да, 500 башка чейин. Жакшы. Достор, чаласыздар ушул номерге. Так, мына базардын ортосунан баштап койгон. Мына койлор келип атат, мына козулардан баштайынчы. Жигит, могу козулар канчадан? 10дон сатабыз. 10. Булар канча айлыктар? 2,5 3 айлыктар мына. 10. Базар Аламы. Булар эркек бургачыларбы? Ары кочкорбу? О, бичем. 15ден чоңдор. О, 15ден булар да бургачы эркек. Кочкорлор бар. Бүт барбы, а? Бүт бары кочкорлор экен. Мына бу. Гигант кочкорбу? Бургач окшойт да. Чоң экен. Канча була? 90 миң дейт. Мына кой, чоң кой экен. Кусур окшойт да. 90 миң сом. Так, мондай койлордон сурайынчы. Мына бургачы койлор экен. Булар токтуу эмне бул? Байга, ассаламу алейкум. Канчадан булар? Не булар? Канчадан булар, шөп? 20дан. Эми таштап качып Же бургачыларбы? Иә. Бургачылар? Кочкор калган бургач. Оле кочкор экен, Булар тиштери кандай? Канча тиштери? Эмнеге силерге? Козулар болуш керек. Козулар болуш керек, а? Мына тиштери 20 миң. Коз тиш. Коз тиш келди. Коз тиш. Базар баа берди, берлекпи? 15ден. 20дан чөз да? Чөз. 20дан чөз экен. Жакшы. Мына бургачылар. Канча экен бул? Сатылды. Канчага? Канча айлам калды? 13 жарым болду да керек. А? 53 жарым. 53 жарым. Мына айткысы келбеди. Таканза сагалап сурабады. Токтулардан сурайыкчы. Олар козуларбы? Канчадан? 20 миңден мына. Эми болгон козулар. Бургач 20дан дейт. Сурап туруш. Базардын баасы түшүптүр. Эрки четтен баштап элек мынакта козулуу койлор турат. Эки отан эгизби козулар? Тиштери кандай? 4 тиш. Эки отаңбы? Канчадан? 35ден суратам. 35ден, 2ден козусу бар экен. 35ден 70ке алсаң, ошондо 6 баш аласың да. 6 баш. Бул токтуу? Кочкор? Канча? 46? 16 миң. Жакшы. О, чоң кочкор экен. Бул 90 миң сурап атат. Жок, кочкор канча жигит? Билбейм. Сиздики эмеспи? Кочкор билбейм дейт. О, жакшы койлор бар экен, арашандар. Байга канча кой?
Bu kozsumen 60 bin. Bu 50 bin ha. Kança tişler? 4 tiş. O kozsumen 6 tiş eken. Buna ki. Moşe. Onda olan şerslerdi karasanızlar. Jinleri şotka. Echkiler kança eken? Bu echkiler kançadan? Echkiler kançadan? Hani yesi yok. Esi yok bu. Bak koylarçı. Arasında bir koçkor var şu tamam mı? Koçkor mu? Ha bunda esi yok bu. Sizlik emes mi? Bizlik emesseydi. Esi yok ekan. Yaş kozular. Olar sütten çıktı mı? Çökelek de var ha? Yok koylar var mı? Yok mu? Bular kançadan? 6,5. O çoңdor 15, 13 yarım. Kozlar. Bular neyiz kança aylıklar? 3 ayga çeyinkiler dostlarına. 6'dan 15'e çeyin eken. Buna gel. Kozulu koylar. Ay dediler kettim buna gel. Жақсы. Тоқтар екен, ассалаумағалейкум. Kimdeki o? O kozuğu değil mi? 7-8 ay. Kança oldu? 30 bin. Жақсы. Ama o koylar çoğun koylar. Krugovo 70'te. Krug 70'te. İki tiş. 4 tiş. Ama o kozu çe? Kança oldu? 35. O 35. Ha bunlar kozsumen değil mi onlar ha? Enti yok. Bir öyle olsun. Bir öyle mi? Onlar boz. Boz. Linya kaçı bunlar? Linyalar arkasını korudu bile. Razlı ba? Bazar bağa verdi mi bu? Ver şurada. Kança verdi? Oha 25 verdi. Vay 25 verdi ha? Oha 50 verdi. Vay 50. Yeçki kança? Eçki ben kimesi? Жақсы. Так. Bu kimlik eken? Menki O Koçkorgo değil mi? urgaçı. Ula urgaçı. 6 aylık kozular. No 5 Altı ay, aylık. 6 ay. Nasarok beş. liniyası. 5 ay 6 ay. Nasarok linya. Kancadan ev mi bu? Olar takır. Buna ki dostlar. Kulakları 20 o kara kozular. Bunlar 5-6 aylık kozular. Bunlar da 5-6 aylık karalar. Ha bunlar kancadan bağız? 50'den sürü adam. 50 milyon. Pazar kanca verdi bağ? 30 binden sürü adam. Fakat Var, bunlar 35 ke sürü adam. 35'ke? Koçkorda eken ne buldu? Orada ya Garbanos. Garbanoz. Pazarda sen tartıp etkezin bir garbanoz. Sat verdim o 58 ke sattım öyle. Gölden çalıvalı o şunu değerde bir şey YouTube'da senin numaranı. Жақсы. Nomer kaldırınız onu. 502 0502 88 84 84. 88 84 84. Buna ki 50 milyon. Maqta qatar turadi ama echki bu echki tekke bu ekan. Qancha bu? 22. Titrab qolib turibdi. 22 ming. Uloq tartqanga moshina ekan. Qancha kilogram chiqadi? 35'te nar. 35'ten nari. O gigantlar kimniki? Gigantlar bizdeki. Sizlerki? Ularning liniyasi bor o'xshaydi. Cho'ng ekan krupniy. Linyalar ne? To'shna bilmaymiz, biroq bo'lgan yaxshilaydi. Жақсылар. Ular qancha tishlar ham? 4 tish. 4 tish. 4-6 tishlar. Bu 2 tish, жаңы 2 tish saydım o. Qarabı? Alatoy parodasi жаңы. 2 tish sayıp 20 plus qulog'i. Qulog'i 20 plus. Tak, bular bo'z ham, ha? Qo'z, bunun qo'zisi bor. Bunun qo'zisi bor. Bunun qo'zisi bor. Aha. Bu pustoy. Liniya gütadi. Qaysi qalani? Leboyni qo'ysa bo'ladi. Ular boylari 90 90dan da var. Narxi 90dan öyle oldu. Mo, katta ekan bu ular. Жақсы ham bularning бағасы qancha? Baсын qozlu qo'ydi 65 so'rayotam. Aha. Narxini 55. Ha, o'sha qarani qo'sha 55 so'rayotam. 55. Narxi cho'ngdu 45 so'rayotam. Cho'ng nega arzon?
Чоңго. Чоңу арзан болгону куйругу кичине Коюлуп турат экен экчи. Афган аралашта. Алган арлар. О, көбүрөөк мощный экен. Бул кой жакшы. Беркиңде бирөөлө. Жакшы мына. Булардын эми кеми бар да ошол айтылган сен да. Сүйлөшөбүз. Сүйлөшсө болот экен осурна. Номер калтырып кетиңиз. 702 0702 46 46 48 48 38. 38. Достор чаласыздар мына. Гигант койлордон издегендер. Жакшы кочкор таап койлор издегендер ошол номерге салсаңыздар болот достор. Так. Мынакта Меранос турат, Меранос. Мераностор. О, ак койлор канча экен бака? Канчадан? Козларбы? Ургач эркек? Эркектер, канчадан булар? 14,5 14,5. Булар Меранос да? Меранос. Башка порода ал. Меранос, а? Мына 14 дейт. Коз кочкорлор. Азыр будан кийин буяктан музоолор тартып көргөзөмүз. Эми буяка кирели. Ассаламу алейкум. Ургач эркек. Ургачылары канчадан эми булар? Токтулар окшойт. 18 миңден мынаке. Достор, ургачылар бүт бар. Канчадан берди базар? Сурадыбы? Азыр эле келдиңиздерби? Жакшы. Номер калтырбайсызбы? Айтыңыз. Так, телефон номер 0551 455 456 экен. 789. Мына ургач токту издегендер. 18ден деп турат. Кеми болот да булар, Жок, кеми барбы? Сүйлөшөбүз дейт. 3-4 бөлүп сатылбай чалып сурайсыздар өзүңүздөр. Так, мына кочкор бар экен. Ассаламу алейкум ака. Канча бул кочкор? 50 миңден. Экөөтөн кочкорбу? Булар канча айлыктар? 9 айлыктар. 50 миңден. Канча берди базар баа сурадыбы? Бере элек нормально. Бере элек дейт, 50 миң. А бул койчу коюнча тиш бул. Конча тиш дедим го? 6 тиш. Бул канча? 80 миң. Пока бере элек, а? Баа. 45? 45 миң берди дейт. Жакшы. О, ешкилер. Ешки канча экен? Ешкилер 9тан сурап атам. Ешкилер 9 миңден. Булар жана сүт ешкилер да? Же обычныйбы? Сүт ешкилер. Сөгөт багытында алып. Жакшы. О, чоң гигант экен бул. Канча экен бой? Бул метрден жогору го дейм, а бой? Метрден. Же метр чыгабы? Канча сурайсың? 45. 45 миң. Канча тиш бул кочкор? 5 жаш болот. 3 жаш. 3 жаш мынаке достор. 45 миң сурап атам дейт. Жакшы. А бул ак койлор канчадан? 15ден болот. Боз 15 миңден. Ак койлорун туйун деп турат андай ал. Чампайып. Так, базардын ичине киребиз. Козулу койлор, токту. Бул козу канча? Канча? Бул канча? Бул 20 Нези меники, баласы меники 20 дейт. 20. Козулу койлор көп. Козулар төлдөй баштады. Мына чарба койлор. О, боозго дейм, а? Ошонуку? Канча бул? 18. А бул койлорчу? Жүнү кыркылган. Бүт бар 18 эми? Мына байланган дейт, 18 миңден экен. 18. 45 миң. Экөөнтөн козусу ме? 35тен. А 35? 45 деп угуп турмун го. Канча тиштер булар? 2 тиштер. 35 миң. Ол козусу эгизби? Эгиз. Же жалгыз элеби? Эгиз. Эгиз. Канча бул? 31 болду, 32 деп бербедик. 1000 сом талаштыңыздар. Мизам талаш. Мына 31.
Бербеп тұр 32-де. Қой қанша тіштедіңіз? 8. Так, 8 тіш екен. Бербеп тұр. Улақтар қанша? Улақ қанша кәма улақ? 5,5 мың. Кішінекей улақ. Жақсы. Қаяқында сөйлеп отырады деп қоямын. Бұларшы, ешкілер қанша? 6,5 мыңнан. Улақ жема орта мүйізді. 6,5? Бұл да 6,5 ма? 6,5 мың. Так, қозылар қаншадан? Қошқор бұрғашы бұлар? Еркек қаншадан бұлар? 15'ten. 15 мың. 15 мыңнан дейді. Так, базардың ішінде кіші көп. Бүгін чота базар слабый. Чота. О, қанша екен? Бұл ба? 25. 25 мың. Оның қозысы ғой дей ма? Жоқ, бұның қозысы бұл. Кішінекей. Бұл қанша тіш ма? Қой. 6 тіш. 6 тіш мың. Бағасы қанша сұрап отырсың? $1000. $1000. Құлағы бірақ жалбырақ екен. 21 екен ашық. $1000 дейді. Чоң қой қанша екен? Я. 40 мың кемі бар. Ол қаштаншы? Біреунікі. Бұл че? Бұл да сізге емес. Бұл қошқар оқшайды, а? Бұл қанша қошқар? 25 мың. Қозы қошқар оқшайды. Қозы қошқар 25 мың. Жақсы. О, қанша екен бұл? Біреу сатылбай. Күрік 18 мыңнан дей. Қошқарларға дей ма? Үт қошқарлар екен. Қозылар. Же кіші болып қалды ба? Қозылар 18. Базар қанша берді ба? 16.300'ден. Бербедіңіз, а? 17 олау. Келсе береміз дейтін. 17'ден. О, жаш қозылар қанша екен ба екен? 15 мыңнан. О, еркек ұрғачы? Еркек 15 мыңнан. О, алейкум ассалам. Қаншадан бұлар еме? 2 erkek 15'ten, bu 4 kozu 14'ten sonra. 4 ұрғачы ба? 3 ұрғачы, 3 ұрғачı, 3 erkek. 3 ұрғачы, 3 еркек. 15 мыңнан 14 мыңнан. О, 3-өө 14, 15. Бұл 3-өө 14. А, бұлар чым о 3-өө? 16'дан. А, бұлар чым? Арашандар 20 дейді. Оптом 13 jarımdan Оптом berem. 13 jarımdan berem дейді. Бұлар қанша айлықтары? Çöp жей бе? Молар koy 1,5 ay çöp 1,5 айлық дейді. Çöp жейді екен. Мына ке. Жаш қозы іздегендер. Ол қанша екен? 5 oyunu emede bir turum. 11'den bolsa. 11'den bolsa berip берем. Так, ушундай балалар достор, биз видеону аяктайбыз. Только лайкты басып колдоңуздар.